2, 3 kere! Bir, iki, üç kere! Yakından tarttım. Yani تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر إني رأيت 11 كوكبا
والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين الله أكبر يصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله жеткиргенге хамсаналар болсын, шүгүрлөр болсын, Пайгамбар саллаллаху саламаттар болсын, салаваттар болсын. Бүгүнкү улуг күндө сизде биздерге ушул жакшы күндөр тартуу болсун деп өзлөрүнүн салымын кошуп 92-жылғы ушу Самарканддын тургундары ушу бизге Кур'ан айткан ушу намазды сыйды тартуулап атат. Алла Таала ар бир тамчысынан бейиште ондон үйдөндөр хансаралар жараткан болсун. Үй-бүлөлөрүнө аманчылык, ден соолук берсин, балдарга иман берсин, балдарына алым карлар чыккан болсун. Кайсы ниеттери болгонусу Алла Таала баарын кабыл кылган болсун. Кыяматта Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен бейиштик болуп сүйүнчүлөнгөн инсандардын катарында болсун. Бардыгынын ден соолуктары аман болсун, өмүрлөргө Алла Таала береке берсин, илим эшиктерин ачсын, рахмат эшиктерин ачсын, үй-бүлөлөргө аманчылык, ден соолук, ушу шетте отургандардын баардыгыбыздын Кур'ан айтыңыздар менен кандай максат ниетиңиздер болсо Алла Таала кабыл кылган болсун. Амин. Аллахумма яссир сабилана ва ла туассир амрана. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Алла Таала халкын дайым жүзүбүздө күлкү болсун, биримдик болсун. Алла разы болсун. Алла сиздерден баарыңыздан Алла разы болсун. Болду, бисмилла, тарта бериңиздер. Келиңиздер. Аркадан айтат кылыш. Салам салаваттар болсын. Бүгінгі күнден Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтар:
Бүгүнкү күндүн эң жакшы амалы ушул кан чыгарыш дейт. Алла субханаху ва таала ушул кандын чыгышы менен ушул айылыбызды асман жерден келе турган кырсык абат балалардан сактаган болсун. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anh'a soru vergende Bilal radıyallahu anh'ı bir kovuk soyup uşul bir musulmanlarga et tarkatayın dep uşunçalık kursan boldu. Allah subhanahu wa taala uşul etlerdi tarkatып atkan baldardı den soluğunu çın kılıp iştep жатқан işlerine baraka faiz verip tapkanlarını Allah subhanahu wa taala elimizge, celimizge, din İslam'a hizmet kılıçlardan kılsın ilayim. Başkavızga da Allah Teala toluk versin. Şunda işlerdi, yardım veriştike. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytat ki وَتَعَاوَنَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Sizler жақшылықta bir-birine yardım vergile deydi. Uşuldağı bir ıntımaktuluğa Allah kılar. Allah subhanahu wa ta'ala uşul işlerini kabul kılgan olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رهبنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اكتب بالصحة والسلامة والعافية علينا وعلى وجهة المسافرين والمقيمين والحاضرين والغائبين في ربك برحمتك من أمة محمد أجمعين يا رحمن يا رحيم يا جبار الناصر Şu Allah'tan cayırgan yerimizde var bu duaların kabul kılgan yerimizde dirimlik amansızlık vergin. Bugün kılgan barlık hayır insan sadakatlarla özün kabul kılgan bolsun. Okuduğun Kur'an'dan hata olsun özü geçirip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine, Peygamberimizga, ağabeylerine, sahabelerine, şunda ilesin varken yerimizde var dua kılın, ümmet kılışlarına başladık. Rabbimizin kabul kılgan. Yerimizde ağırlayıp şunday birimdilik, ağırlayıp şunday baktılık, yerimizde almaçılık. En başsızlık teşvik vergin Allah Teala özü birincisini çaldırgan bolsun. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasaneten ve qina azabannar bi rahmetike ya erhamer Amin. Amin. Jigitler, azamatlar. Çoğun rahmat. Al dastarkon jayıp, al dastarkondan toptolgan soğuptorgar atagan jerinerge tiysin. Ötkönlөрдүн жаткан жери жаннат болсун, бейиш насип кылган болсун. Şu кызмат кылган жигиттерге, ихсан кылдаргандарга, бардыгыңарга Allah Taala тынчтык, аманчылык берсин. Алдыңарда кандай максатыңар болсо, максатыңарга Кудай Таала ырбаж берсин. Элге журтка тынчтык, аманчылык берсин. Элдин журттун катарында кол көтөрүп дуа кылып тургандардын бардыгына үз бүлөсүнө, өздөрүнө кызмат кылган жигиттерге, айрыкчалары аштамдап, очоктун төгөрөгүндө кылган жигиттерге чоң рахмат айтабыз, разы болобуз. Чоң рахмат. Алдыңардагы ишиңерге Алла Таала ырбаж берип, бактылуу болуп
Yürevergiler. El, yer, tinç olsun, ıntımakta bolunuzlar. Gel başına. Bir qo'l chap qo'ysang bo'ladimi? Yegan bo'l, jiyan bo'ladi. Yaşa. Barakallah. Sizlarga ta'zim etib salom beryapman. Bir qo'l chap qo'ysang bo'ladi. Samolyot deb atadim. Bir qo'l chap qo'ysang ham bo'ladi. Ha, kel.
Asadbek bemalol but qo'lini cho'zib yotsa bo'ladi. Bemalol butlarni almashtirib yotsa ham bo'ladi. Ha. Yaman qo'yargina tosh ko'tarib ularni zeriktirmasin. Kechisi esa xudo xolasa mashinalarni qo'yib beramiz. Mashina ko'tarib bo'lib programmada o'ynab beradi. Hozir bizlar eng shostar sportmenni kutib olasizlar. Hani Muhammad Ali'ni bir qo'lchab to'sib olg'lachi, hani ketdi. Shavl, asl Ahmet Balvan'da Allah buyursa keşke siyasi görürsün yere Balvan Muhammed Ali deb art koyulgan. Bugünkü günde atası dağı, apası dağı o chet ülkede yursun. Adam balasına şimdi bir uğur cengi başına sınavlar gelir. Şimdi uğur cengin sınavlarını baştan ötkürüp bir sevmeyenin balası. Elimeyli, 5 yıl oldu kolumda şagir. İkiden nomer göstermiyorum. Barda da siz için olsun. Tayyar mısın oğlum? Hayır. Hani neye geldiniz? Opacadan mursanlar. Opaca? Aşağı. Kol çapışkan ben geldim. Bir kol çapışkan. Getir. Çamalaşma. Muhammed Ali mayda chini o'yin qilmaysiz. Ekan bo'lasiz. Biz sevgin başlamazdan kız seninle başka yaşayan bilemez kötü yarası başka. Biz sevgin başlamazdan kız seninle başka yaşamayan. Bağlardan çarçak çıkmayapti. Çıkkan çok çarçak olsun, tura çıkmasın. Muhammed Ali bir de arka saatten atmayı buyurun. Ekan bo'lasiz. Bir nomer ko'rsat dersin. Andaga to'xtatamiz-da, keyin kechgacha pol programma ko'rsatamiz. Tayyormiz Muhammed Ali? Qo'limda otib bersin, jash chiqarib turgan. Endi qo'limdan siyg'alanib tushib ketay turgan bo'lsa, premi boshim bilan jeriga tushishi mumkin. Alloh saqlasin. Alloh saqlasa balo yo'q, saqlamasa davo yo'q.
ko'rdik.